салом бинандагони меҳрубон, шумо дар пахши мустақим барномаи ахбори озодиро тамошо доред ки аз хабару гузоришҳои тозаи марбут ба Тоҷикистону ҷаҳон иборат аст. имрӯз 15 октябр ин мавзӯъҳоро дорем. полиси Русия барои як кайк Пустинро ҳам месӯзонад. Дар Красноярск гапартоӣ ба як духтари ноболиғ бо рейд дар хобгоҳи муҳоҷирон ва тафтиши тамоми бошандагони он анҷом ёфт. дар Тоҷикистон анъанаи замони шӯравӣ маҷбуран ба пахтачинӣ бурдани хонандагону коргарони давлатӣ аз байн нарафтааст. синфи манда 24 нафар хонанда таҳсил мегиранд. ҳар рӯз 15-16 нафар талаба омода истодааст. ва дар шароити гармшавии иқлим экспедитсияи байналмилалӣ аз қаъри пиряхҳои Помир намуна гирифтааст то барои наслҳои оянда ҳифз ва омӯхта шавад. аз 14,000 пиряки дар соли 2001 ба қайд гирифта шуда, дар соли 2024 беш аз 1300 адади он комилан аз байн рафтанд. аммо шурӯъ мекунем аз хабари эҳтимоли ирсоли мушакҳои дурпарвози амрикоӣ ба Украина. пешбинӣ мешавад ки 17 октябр дар қасри сафед аснои музокироти президенти Амрико Дональд Трамп бо раҳбари Украина Володимир Зеленский ин масъала баррасӣ гардад. ҳафтаи гузашта баъди суҳбати телефонӣ бо Трамп, Зеленский изҳори умед кард ки Вашингтон мушакҳои дурпарвози Томаҳавкро ба Украина ирсол намуда, Русияро ба қабули оташбасу сулҳ водор мекунад. ҳамин гуна дирӯз раиси ҷумҳури Амрико ҳам дар мулоқот бо президенти Аргентина изҳори умед кард ки Русия ба қабули шароити сулҳ дар ҷангаш бо Украина майл нишон хоҳад дод. мавзӯъро ҳамкорам Хиромон Бақозода идома медиҳад. дар ҳоле ки президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ба мулоқот бо раҳбари Украина Владимир Зеленский омодагӣ мегирад, ӯ мегӯяд ин навбат ҳам аз раҳбари Русия Владимир Путин дилсард шудааст. ман бо Владимир Путин равобити хуб доштам, вале ӯ намехоҳад ин ҷангро хотима бахшад. бо ин ҳол ӯ аз тарафи бад намудор мешавад. ӯ метавонист ҷангро зуд хотима бахшад. бояд эътироф кунем ки кӣ бовар мекард ки Украина хоҳад тавонист давоми 4 сол бо Русия муқоимат кунад? пешбинӣ мешавад ки рӯзи ҷумъа аснои мулоқоти раҳбарони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Украина дар Кохи сафед, Зеленский аз Трамп таҳкими низоми ҳимояи зидди ҳавоӣ ва тақдими мушакҳои дурпарвозро дархост кунад. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз эҳтимол дур намедонад ки Украинаро бо мушакҳои болдори Томаҳавк таъмин хоҳад кард. дарозии парвози Томаҳавк то 2500 километр буда, он имкон дорад бо кӯлоҳаки ҳастаӣ мусаллаҳ гардад. Кремл аз таъмини Киев бо мушакҳои Томаҳавк ҳушдор додааст. кӯшиши дастдарозӣ ба як духтари ноболиғ дар минтақаи Красноярски Русия боиси баргузории рейди нирӯҳои интизомӣ дар хобгоҳи муҳоҷирон гашта, дар ҷараёни он 3 нафар боздошт шуданд. бино ба иттилои пойгоҳҳои хабарии ин минтақа, шоми 4 октябр як муҳоҷири 20 сола дар деҳаи Борск духтари 15 соларо ки қаблан мешинохтааст дар кӯча вохӯрда талош кардааст ба ӯ дастдарозӣ намояд. духтари ноболиғ дар ин бора ба падару модараш нақл кардааст ва онҳо дар навбати худ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намуданд. то куҷо ҳақиқат доштани ин иттиҳом маълум нест. мақомот мегӯянд ошкор карданд ки гумонбар дар хобгоҳи кормандони корхонаи мурғпарварӣ зиндагӣ мекунад. барои боздошти ӯ нирӯҳои интизомӣ тамоми бошандагони ин хобгоҳро тафтиш карданд. дар аксунаварҳо дида мешавад ки чӣ гуна маскунони хобгоҳро ба зону ва дастон пушти сар аз утоқҳо берун мебароранд ва дар болои фарш рӯ ба замин мехобонанд. дар пайи рейд мушаххас карданд ки муҳоҷири гумонбар ва ҳамчунин 2 нафари дигар дар ҳудуди Русия ғайриқонунӣ қарор доштанд. дар нисбати муҳоҷири муттаҳам ба талоши озори ҷинсии духтари 15 сола парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. назари ӯ ба ин иттиҳом дастрас нест. ҳамчунин муроҷиати рӯзноманигорон барои шарҳи ин ҳодиса аз сӯи кумитаи тафтишот то ҳол беҷавоб мондааст.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. پدر و مادر و پیوندان نورسان در منطقه گوناگون تاجیکستان با مراجعت به رادیو آزادی شکایت دارند که فرزندانشان را غیر قانونی به پختچینی برده ایستادند. آنها را آموزگاران مکتب و دیگر کارمندان مقامات دولتی همراهی میکنند. طبق قانون‌های تاجیکستان جلب مجبوری نورسان به کارهای وزنین و دشوار منع میباشد. ولی یک نماینده مقامات در صحبت با خبرنگار ما اصرار ورزیده است که اکثر آنها داوطلبانه به کمک دهقانان رفته ایستادند. فرزان محمدی از وضع پختچینی چندین شهر و نواحی ولایت سوخت برای ما و شما گزارش می‌دهد. امسال تقریبا در اکثر زمین‌های پخته‌زار ولایت سوخت نورسان و طالب علمان مکتب را دیدن ممکن است. مثل اینجا دهه سفید تپه جماعت استقلال ناحیه سپتامین روز 14 اکتبر حدود 50 مکتبخوان را همراه آموزگارانشان مشاهده کردیم که به پخته‌چینی مشغول بودند. این آموزگار یک از مکتب‌های ناحیه سپتامین میگوید که هر روز شاگردانش تا 300 کیلوگرم پخته میچینند و در عوض کارشان مبلغ میگیرند. خود طالب علمان پختچین آماده نشدند در نزد دوربین صحبت کنند، ولی استادش میگوید نه همه مجبورند به پختچینی آیند. صنف من 24 نفر خواننده تحصیل میگیرند. هر روز 15-16 نفر طلبه آماده ایستاده است. اکنون یک روز دو روز یک خلاش کارهای ضروری می شود. اگر با سبب بیماری آنها با جواب داده می شود. دیگر همش آماده ایستاده است هر روز. من امروز هم 19 نفر حاضر آمادگی در همین جا من در برابر من پخته چیده ایستاده است. این وضع در دیگر شهر و ناحیه ها نیز یک رنگ است. برای مثال اینجا نورسان شهری کانیبادام به پختچینی مشغولند. حتی حکومت ناحیه مسجح نیز چند عکسی را در صحیفه رسمیش نشر کرده است که در آن ظاهرا نورسان مکتبخوان در صحرا پی کار هستند. اگر در برخی منطقه بیرون از درس طالب علمان به این کار جلب کردند، ولی چندین خوانندگان مکتب‌های ناحیه باباجان غفوروف میگویند که به جای درس به پختچینی آمدند. 10 روز رسیم ما پختچینی رو میبیم. 10 کیلو 2 کیلو چینده میبیم تا بده بعد زبید. امروز من موید جواب داد مکتب که اصلا پختچینی تا رفته ما آمدیم. در برابر محصلین مکتب‌ها همچنین آموزگاران و دیگر کارمندان دولتی نیز در زمینه‌های کشاورزی به نظر می‌رسند که پخته‌چینی می‌کنند. روز به 15 کیلو 18 کیلو 30 کیلو میچیند. خیلی کوی مای اودارنیکو من خودم 20 کیلو بزرگ میچینم. راستش کی منه کیلوش چند پولی؟ کیلوش 1.20. از دویم چین 1.9 شدگی. تمام همینه. اینجا همراهش کیا شما چین داشتین؟ اینجا کیا هست؟ اینها معلم ها هستند، طلبه ها هستند، برند تو دکتر خانه. همین نوعی باباجان غفوروف که؟ اینجا ما همینجا کارگر همین به. دهقانان هم میگویند که با وجود پست بودن نرخ امساله پخته حاصل خوب است و به چینکشیان فعال امتیازها دادند. کیم 80 کیلو مول چیند 2 کیلو گرونچه پدرکه میکنه تا 20-25 کیلو پدرکه گیف و یک چینیش به. ولی چندین کارمندان دولتی در صحبت‌های بدون ثبت اظهار می‌دارند که به پخته‌چینی آوردن آنها اجباری است. برخی پدر و مادران نیز در مراجعت به رادیو آزادی گفتند که فرزندانشان را به جای علم آموزی به پخته‌چینی می‌برند. ولی یک نماینده حکومت ناحیه باباجان غفوروف میگوید که این کار مجبوری نیست و طالب علمان و آموزگاران با خواهش خود به این کار می‌آیند. مردم که داشت مبلغش 1 سوم بیسترمی گرفت است. خوراکی گرم تامین کرد از خواجگی ها. چای گرم داد است. باد و هوا نفت، هوای تازه. ما یاردم میکنیم که پدر و مادرش ما مانع نمیشویم که آخه. درس ها برآمد استند. روزی یک شنبه و من ما برآورد استیم. برآمد استند. مبلغشون گرفت استند. هم ماشون خرسند که هم معاش ما گرفت استیم هم مبلغ پخته گرفت استیم. گفته خرسند. حالا در ولایت سوخت کمی بیشتر از 50% نقشه جمع‌آوری پخته اجرا شده است و در همین حال معلوم نیست که تا کی پخته‌چینی دوام می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از ولایت سوخت. برنامه را با یک گزارش دیگر ادامه می‌دهم. در حالی که بسیار پیریخ‌های پامیر استوار به نظر می‌رسند، گرمشوی اقلیم خطری ناپدید شوی آنها را واقع کرده است.
бо назардошти ин гурӯҳи донишмандони яхшинос аз чанд кишвари ҷаҳон мехоҳанд таърихи пиряхҳои ҳазорсолаи помирро ҳифз кунанд ва ин маълумотро дар як бойгони ях дар Антарктида нигоҳ доранд. ҷузъиёт дар гузориши ҳамкоронам Барод Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ аз Душанбе. ин лаҳзаи таърихии супурдани ду намунаи мағзи пиряхҳои нодири кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон ба донишмандони байналмилалӣ барои таҳқиқ ва ҳифз кардан аст. пас аз анҷоми як экспедитсияи донишмандони хориҷӣ ва тоҷик, ин пораҳо аз қаъри бештар аз 100 метрии пиряхҳо ва дар баландии 5800 метр ба даст оварда шуд. Первый кенг, да, то есть это для нашей науки, то есть мы излишки, скажем так, наверное, одна из... намунаи аввали қари пирях барои илми мо ҳаст, яъне мо яке аз вазифаҳои мушкилтаринро анҷом додем. ҳамчунин солҳои тӯлонӣ зарур аст ки ин намунаро мо биомӯзем. Он чиро меомӯзем ки замони пайдошавии ин пиряхҳо дар Помир чӣ гуна иқлим буд, чӣ гуна он дар гузашта тағйир ёфт ва ба ин монанд. ин намуна дар Ҷопон дар озмоишгоҳ омӯхта мешавад. намунаи дигари пирях ки ба Антарктида фиристода мешавад, барои ҳифз кардан фиристода мешавад. барои чӣ? барои он ки пиряхҳо бештару бештар об шуда истодаанд. обшавии пиряхҳои болотар иттифоқ афтода истодааст. агар ин обшавӣ бо чунин суръат идома кунанд, хотираҳои иқлимии пиряхҳоро тоза мекунанд. Это наблюдаем. И дело в том, что если у нас ледники начинают таять уже в верхней ее части, они стирают этот климатический архив. экспедитсияи байналмилалии илмӣ барои кандани пораи пирях як моҳ аз миёнаҳои моҳи сентябр то октябр идома кард. яхшиносони ғарбӣ бовар доранд ки як порча намунаи пиряхи кӯҳансол маълумотҳои нодиру арзишманде дар бораи иқлим дорад ки дар умқи он дар давоми ҳазорҳо сол ҳифз шудааст. мо мушоҳида кардем ки баъзе аз ин пиряхҳо ҳаҷмашонро аз даст намедиҳанд ва ҳатто ҳаҷмашон маъсаршон калон шуда истодаанд. ва мо мехостем таҳқиқ кунем ки механизми дар паси ин аз чӣ иборат аст. аз нуқтаи назари илмӣ мо хеле кунҷков будем то муайян кунем ки кадом механизми устуворӣ вобаста ба тағйирёбии иқлим дар давоми 20, 30, ҳатто 50 сол мушоҳида карда мешавад. дар гузашта аз ҷумла дар даврони шӯравӣ ва баъди касби истиқлолияти Тоҷикистон ҳам талошҳои барои гирифтани пораи пиряхҳо аз қаъри он бо мақсади омӯзиш ва нигаҳдорӣ анҷом шудааст, аммо то ин замон он талошҳо муваффақ набуданд. натиҷаи омӯзишҳое ки дар Япония гузаронида мешаванд, онҳо аллакай гӯё ки бо иштироки мутахассисони ҳам Тоҷикистон, ҳам мутахассисони байналмилалӣ дар назар аст. раҳбарони ниҳодҳои илмии Тоҷикистон бо зикри хатарҳои тағйирёбии иқлим таҳқиқи таърихи чунин пиряхҳоро барои оянда муҳим меҳисобанд. натиҷаи таҳлилҳо ва мушоҳидаҳои муҳаққиқон нишон медиҳад ки дар ҳудуди кишвари мо давоми 10 солаи охир ҳаҷми пиряхҳои бузург то 30% кам гашта, шумораи зиёди пиряхҳои хурд комилан аз байн рафтаанд. طبق امور موجوده از 14000 پریکی در سال 2001 با قید گرفته شده در سال 2024 بیش از 1300 عدد آن کاملا از بین رفتند که طبق نظریه های علمی و روند با بلندشوی حرارت میانه سطح زمین ربط داده می شود. пиряхҳои Тоҷикистон манбаи асосии оби тоза дар Осиёи марказӣ гуфта мешавад, вале бо вуҷуди ин аксари сокинон дар дохили Тоҷикистон бо оби тоза таъмин нестанд. паёмадҳои тағйири иқлим барои Тоҷикистон низ яке аз масъалаҳои дарднок ба шумор меравад, зеро солҳои ахир пиряхҳои ин кишвари кӯҳистонӣ бо суръат об мешаванд. акнун олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар талоши инанд ки бо омӯзиши намунаҳои қаъри пиряхҳои Тоҷикистон аз ҷумла аз чунин раванд ҳам пешгирӣ шавад. дӯстони азиз, барномаи имрӯзро дар ҳамин сониҳаҳо ба поён мебарем. сипос барои бо мо будан. хабару гузоришҳои аз ин бештару чун ҳамеша метавонед дар сомонаи озоди.орг пайдо намоед. инчунин аз саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ Instagram, Telegram ва TikTok-у Facebook ҳам истифода баред. фардо мо бо хабаргузоришҳои нав ба студия ба хизмати шумо айзон бармегардем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳбон.